Ebusia attention TV so ne fela o fela kansem eso ana adru ewa attention TV so na no say attention TV de yet no say na che say YouTube ane YouTube attention TV pacho do ha no subscribe de amame na we mia notification bar na chere say wonya bia bia ewa attention TV so na wa san so a share video no share bia comment ana adwuntwe bi na waja ewa comment section ho and so de amame ye ko Facebook and so attention TVGH attention TVGH hono so obe follow na we me notification bar no so e dia man na chese bia de beto mu no obenya no straight ebusia medin ene akosia sparkles na nensem no emu ode nyabotre na tweme na mentwa me ho enfam brasia Ebusia me da se paye se wonya bre e de tweme ma metwa me ho sima pe e de epaye nene emu ensem a ekoso ana me de besomo e wo fela o fela so ensem no akoye say we can't think far na so ye den am ye betinke fine nti me de ba be esomo ene nipa me ka ne ho asemi ni din ene Stephen Osei Mensa na ye won 20th of August 1973 20th of August 1973 na nipa we na okọ asori e was 7-day Adventist Church Oyegana ni mapapa Oyegana ni papa e wo Ghana memu hase na so se me kanom o te service na okọ SDI 7-day Adventist Church na so nipa yi e wo mu na odru yenka ne se ni youthful age ye 18 no ana age 19 mu honom no ana age hihie bi esi ya o touch ma ne ho paka ne ho number bi e hihie ye nipa yi dodo na bone samane asnana Kwaku Bonsam ene de nana Kwaku Bonsam edi bia ba oye bi na so de bia pa ene de Bible so na edru ye Ghana memu ha sei ana alata memu na Nigeria safo ba kwa oye penimpa ho ye kase okita domo okita bi na de wiase ni na enim no Prophet TV Joshua wo alata memu a oye Nigeria oto ni benkum so a nana Kwaku Bonsam edin sembe tutu dwase na one sofi eko ohunhum nti on de wewu dia wewu Ghana for moye dia na se bia se fani na no moye di na be bia wewu no onwu na sumo enjo no ebusia ende ode foforo aba na so ansa na no Kwaku Bonsam yenim se oye na bia na no ho ya homete papa ye o ka asema ebem o ka so oye ade so obeye tese wo pe bakra na okọ na son ye so a ebebem ebusia ye nkohwe ne nyankomansam ni bia eya oye de mankrofo e wo Ghana memu ha se ye nkohwe bi mbra sisia
Abusia mejide se wankasa ohwe senia kunana Kwaku Bonsam wa son yeso a oye ne nyankomade a hu se oye pure fetish press. Yes, what three religions are a Ghana memo has say and Christianity, Muslim and traditionalist, not just a Kwaku Bonsam there or called traditionalist. Now so who say traditionalist any Christian, any Muslim, any Chakabia now so see ano on Samike ekoshie mu no se Kwaku Bonsam etimi fa Bible etimi ye ade a oyeye bi mo se kasa anka ye Quran anka enhye na me ka se wadwuma ye otanta Kwaku Bonsam etwada ato Bible mu a ye ahomete na weimu anana ye kire ye nim se ba ne se Bible mu dia anka Bible die ye mfa ni agro ye kasa Christopher akode baako ene Bible ene digitalization ana aba na sesei no wona wakọ asori na edi phones e kwa asori no na so for amount stage no bisa say why no one na the Bible by na pagya of no timi bisa say odru akon ananse say wo kofie na Bonsam bia na beye bi behia wa na enwen ana odo ba kokon na de wasesa wa adwene say next week na obeba no o the Bible pa ana ebeba na so we de Kwaku Bonsam enya na say bi mu kasa wa nya buo fa ma Kristo som anase Yesu Kristo na nkasa na obo no no efiso no de wayera ananse so onko bedi akra na anka enya kyero kronkron yenim se Bible ni mu no asem bi ko so Elisha na se Elijah ayofre eja fru soro e mane be hye enwa wakonsuo egusu na kyere se wode kyere se abosomfo eni powers nanso e kam ye se ene de Kwaku Bonsam a kyere ye se ono de wo powers efise wotwa eja ato Bible ma Samike eye adanse na ebusia ye nkohwe video no embrasisia na mde bo ne den etum so what you say me nim dia wo yem po a wo se wo peso jai fata bo do atale aba okay maso mi ko fa atare ba yin se si uji wi ansa no akọ me man se obekọ na ogo fa bibi aba powers ahutan no contemporary kofi powers contemporary Ntize auchem. Mami, ye mami. Mami ya tare. Ani mi you. Yibra. Yanentem. Prim. Okay. Bim na fawura Bible. Bim. Fawura ai. Be a ton fawura. Fawura. Pian. Somsa. Peja dabi o de peja no. I say. Somsi. Yo Nyankopon. Woso asem bia kan bia no kore ene me amofa asini woso anyimi ni se Bible si mugide te se snap yampo beka se mbo nkotukumpum ene me pese nsenkyere ni si ni hu se bibi wi ase ebo no prayer wa Se metimi gi manam o James so but so me man obi a wo ya ade so usuro dem mi usuro me de pese me kasa amati mic no something Ebusia Bible na wusie efrimu eba eja atoma Samike kra no na wawa nanso Ghana fo bebre arezi concern se nanka eni kwan se Samike kra emha konkwan se Kwaku Bonsam ede Bible chro konkon aye na ye gidi oni Ghana fo kra kasa jama woni Samike nanka sa no wo ye den kra kan Bible ye den kra so Kristo ni enu ntina nanka eni kwan se oma
Kwaku Bonsam e de Bible no e de agro na so ye den a akoba awie Kwaku Bonsam a kire se ne powers na owo na se powers o de adwuma no eye rewan che se wo hwe kra sa na Bible ne be hye no obo Nyankopon edi se wo se ye bo den na ne abodo den ne okeka quotations yin ya bi ana ne de o de ma eja eto Bible ni mo ebusia ende aha ana mini besie wana wasamasne ene University Foundation Foundation e foundation bia on the so de ne ho esi wo se wana woni bie janka ne mobra wana ehusia ana ono de ode be hwe o ma nti no onu kwa intimate ana wo bisa se anko na bia ote ba bi anasi kwa wo pese wo foundation bi no won fan beboa University Foundation obetini afren 054 8302985 054-830-2985 na nkomo bia wo honom no onene atwetwe Attention TV so enie fila o fila eso enie makram